Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dukus teh pangeran moga parenga rahmat dan Nabi Muhammad kana ben estona solawat moga dadi yakinah ahli ilmu luar dalam kaabdina sateja torpakom polakin abdina sateja sara kabulana ajunan sesami sae dunya akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Polakin abdina sateja sarang kabulana ajunan sesami sae dunya akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al
hati